Keziah wa Kariuki muthenya wa ira ari muthenya wa Valentine Day muthenya uri andu magikoragwo magikungwira wendo hamwe na endo ao ni aragikorirwa gigi surprise ona njira ya mwanya muno a surprise iri aragimukorire ona atakirigirire kona we ndarakoragwo akimenya kana ni agikorwo agigi surprise na aragikorirwo agigi surprise ni mundu uikeneta Moya David uragikoragwo ugigitwarira andu mahoa riria maragikorwo magigi surprise ni endwa ao. Keziah wa Kariuki na uria marari thini wa mukawa mwe mahurukite na her best friend wikeneta Winrose Wangui aragikoriro ni surprise no just as a surprise kuona ona ndari kindu aragikoragwo agikirigirira ukionekana uyu ni mundu uragikoriro ugikimu surprise hihi mwendwa wake kuona ona ke ndaragikoragwo agikirigirira anything agikicokia agatho na agigikira ona video ino thini wa rurenda rwake rwa Facebook agikiuga mapenzi wewe ino akirejera emwe ya gukionania ati Keziah wa Kariuki is in love again na tugakimwendithiria maundu mega kona ona mafans ake ona oni maragikoriro magikimutumira ndumiriri mwena wa comment section magikimwira love is a beautiful thing na ona mundu every woman deserves to be loved and deserves to get everything in this world ona gukimoko kwa Gikuyu Flavour Media tugakiendithiria Keziah wa Kariuki maundu mega ona thini wa muturire wake na maciono mamwe mamara tukiuma namo kwa ihinda riri ndentuguthi na mbere no kumenyithia mangi maingi maria marathi na mbere na gukunuka na muno makiria kuma gukugu nenda-ini cia ukinyaniria na ni undu wa news ici na ingi nyingi ngohena gitwe witikire ukorwo subscribe ha Gikuyu Flavour Media uhinye notification bell na nigetha hindi ciothe tuki-upload video njeru ugagikoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimiamukira nie njitagwo Nyarari ya Murang'a ni ngatho.